babu 42 dambugal capannayi e ɗiɗa ɓangal ka riyadu salihin no yewta en fadlu ɓural birru astiqa'il ab ɓural moƴƴere koni kon e ɗiggal ngol jaatigiɓe baaba on tigi ɓen wal ummi e jaatigiɓe nene on tigi ɓen wal aqarib e jaatigiɓe musidɓe on tigi hiɓɓuɓe ɓen wa zawja e jaatigiɓe ɓeygu on tigi ɓen e jaatigiɓe moodi on tigi on so tawi woni ko sonnajo ɗigge moƴƴere koni kon e ɗiggal ngol ɓeeɗo wa sa'iri e dendanangal man yandubu on mo tawata hino hani ikramihi teddinegol muɗum an ibnu umar ƴettama abdullah ibnu umar radiallahu anhuma anna nabiya wonde annabajo allah sallllahu alayhi wa sallam kala ɓe maki inna abarral birri ande ko ɓuri ɗiggude ɗiggireji ɗin alegoy ko ɓura handede ɗiggede muɗum an yasila rajulu ko nde gorko jokkoto wudda abihi jaatigi ben makko ɗiggireji ɗin fo ko nde ɗiggere ɗon ɓuri marde valeur wa an abdillah jettama abdullah ibn dinar an abdillah ibn umar radiallahu anhum anna rajulan wonde no gorko go min al arabi jeyaɗo e ɓe ka fula so e laqiyahu fottuno e makko ɓe tariqi makka taka laawol yahugol makka fa sallama alayhi abdullah ibn umar hiwrimo wa hamalahu o waɗɗinimo ala himarin e dow mbabba kana laati yarkabahu mba o waɗɗimba wa atahu o jonnimo imamatan metelal kanatu wonnongo ngol ala ra'asi ka hoore makko kanko abdullah ibn umar o ƴetti o joɗɗini ka hoore mbabba makko o ƴetti metelal makko ngol o jonni oya qala ibnu dinar inni fa qulna lahu min innanimo kanko abdullah ibn umar aslahaka llah yo allah moƴƴo e ma ndaari ko waɗuɗa innahumul arab ko yimɓe fulawaɓe ni yimɓe fulasoji ni yimɓe burure ni jippoɗa an abdullah ibn umar tigi ka mbaɗɗateri ma waɗɗinamo kanko itta metel magol kadi jonnamo wo hum yardawna bil yasir ɓe kamɓe seeɗa honnina hino wawi yonude ɓe welto ɓe teddina fimum wimana hewtano ya waɗanmo wano ɗum ɗo fo faqala abdullah ibn umar ɗon andi ko abdullah ibn umar jaabi o maki inna hada ande o kana o laatino wuddan li umar ibn al-khattab ko o jaatigijo ko o giɗo umar ibn al-khattab ben an awale wa inni min sami'tu minani rasulullah nelaɗo allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu himo maka inna abarral birri ande ko ɓuri ɗiggude ɗiggireji ɗin silatur rajuli ko nde gorko jokkoto ahala wuddi abihi yimɓe jaatigiɓe ben makko ɓen so yimi jippike ka mbabba am mi waɗɗinimo kanko mi itti metelol angol mi jonnimo hari o ko jaatigi ɓen anni en faami ka onon ɓe tawata mawɓe mum fatike hiɗon sikka ko minen ɓe mawɓe men wuuri ɓen tun hani ɗoftade ɗiggana to'ana ɗaɓɓana barki mawɓe muɗum ɓen ananay buy e mon no yeeto men awa hittine nani koko woni lawade do minen fewno ɗo hay min miiji waɗangol mawɓe amen ɓen hay alano men waɗira a famali an woluɗo ɗum a falju hiɗa wawi to ande yumama e ɓen ma kaɓe wuuri hiɗa ande ñameteji welaynoɗi ɓe sa itti ɗum sadaka soodi ɗum a hokkorimen menen julɓe ɗimmoɓe maɗa ɓen anni ke baraji ɗi yaha nene ma ɗum no waywa sooduɗo ñamete on ƴiye jonnoye nene makko ko wuruɗo hiɗa andi welaynoɗi ɓe ɗin fewndu ɓe wuruno ko honɗum neldataɓe ko honɗum ɓe ƴamayma ko honɗum ɓe landotoma ko honɗum ɓe fesanta ittu ɗum jonnami menen julɓe ɓe min ñama min du'o donc haray ɗum no wayi wa min abdoullahi kala ɓayyumma no wuuri wakko mi sodata ɗo goɗɗum mi yaha mi naɓana ɓe ko welataɓe ɓe nafo ko égalité ko wana noon jokkoɗa jaatigiɓe maɓɓe ɓen e ko nandita tawi ɗum famike ka wa fi riwayati nare fillahi an ibnu dinar ko ƴetta abdoullah ibnu dinar an ibnu umar ko ƴetta abdoullah ibnu umar annahu no kanko kana o laatike ida harajari himo yalti ila makkata yahugol makka kana lahu himo mari himarun babba yatarawwahu alayhi himo hirda e hoore mabba alego himo waɗɗimba himo yaha ida malla si tawi woni wuli rukuba rahila mbaɗɗateriji setewol ngol o wondi ngol wa imamatu himo mari kadi metel yashuddu biha himo haɓɓira ngol ɗo ra'sahu hoore makko nde
fo bayna huwa e nder ko wonno kon kanko Abdullah ibn Umar yawman ñande go ala dalika alhimar himo e hoore mbambabba id marra bi tum feƴƴirimo ɗon hakkunde amin arabiyun aaden ka fula soto fa qala on sa Abdullah ibn Umar in ene he ko non mawɓe alasta fulana bun fulan wona onon woni kaari mo kaari qala on wi bala ko non woniri directement fa atahu lhimar Abdullah ibn Umar jonni ko ɗum woni kañum gorko on babba mban fa qala wi irkab hada waɗɗo mbaɗo wa atahu l imama o jonni mo metelo ngol wa qala wi istudu biha ra'saka haɓɓirngol ɗo hal salama on e fa qala lahu badu ashabi on tawi wiyanimo kanko Abdullah ibn Umar yoga e sahaba e makko ɓen ghafara llahu laka yo Allah yaafama o anndi hadise arano on to ko aslaha kallahu yo Allah moƴƴo e ma yo Allah moƴƴin fiyake ma ɗo noon ko yo Allah yaafama a atayta hada al arabi an a ƴetti a jonni o ɗum ɗo oɗo aden fula so himaran babba kunta mba laatiɗa mbanta rawwahu alayhi hiɗa fowto e hoore mum hiɗa waɗɗo wa imamatan e metel kuntangol laatiɗo ngol tasuddu biha hiɗa haɓɓirnongal ra'saka hoore ma nde faqala Abdullah ibn Umar jaabi inni min sami'tu nani rasulallah nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu ɓe maka inna min abarril birri an yasila arrajulu ahala wuddihi ba'da an yuwalla ɓe mana nde o jokkoto yimɓe jatigiɓe ben makko ɓen ɓaawo kanko neɗɗo o luntike ben makko aligoy ɓaawo ben makko fatike kanko o luntike wa inna baahu ande noon no ben makko kana o laatike sadiqan li Umar hari o ko jatigi Umaru ben an boni Khattabi ruwiya hadihi riwayatu fillama ɗiɗo filleji kullaha ɗiɗo fo andi ko riwayaji ɗiɗi ni sertuɗi no filli bimana rawahi no filli hadihi riwayat ɗiɗo riwayaji kullaha ɗi fo no filli ɗi Muslim imam Muslim wa an abi usaydi yettama yo bidammil hamza saabu noon ko dam hamza on waɗa kon tural wa fati sin on waɗa poccal dow ko woni ko fanda o ko Malik ibn Rabi'ata as-Sa'idi radiyallahu anhu ɓaalo wi bayna nahanu tumane tawno menen tun julusun meɗen jooɗi inda rasulillahi takkone laaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ide jaahu tumande arnone laaɗo rajulun gorko min bani salama jeyaɗo e bani salama fa qala gorko wi ya rasulallah hal baqiya minni hal baqiya tawsihi no heddi min birri abawayya immorde komi hani ɗiggande mawɓe am ɓen shay'un goɗɗum aburruhuma mi ɗiggana ɓe bihi konko heddiɗo mbaɗa mawtima ɓaawo kaɓe maayi ɗo mana est ce que hani no heddi komi hani waɗande mawɓe am ɓen ɓaawo ɓe fatike onon ɓe tata mawɓe mum fatike jenteɗo moƴƴa ɓayi ɗon wasiyo men minen ɓe mawɓe min wuuri ɓen awa onon kadi ɓe mawɓe mum faati ɓen awa onon kadi ɗon wasiyede fa qala nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam jaabi o gorko naam hino heddi ko ɗiggantaɓe moƴƴa noon walline honndu onon ɓe mawɓe mum faati he enen kadi ɓe mawɓe min wuuri wallinen ɓays tawi koko yelaka on ɓe fatoto ɓe accen gogo assalata alayhima du'anagol ɓe itta sadaka ɓe du'ane juula ɓe du'anoɓe jooɗo du'anoɓe yurmina ɓe yahaka gaburuji maɓɓe juuroɓe du'anoɓe wal istighfaru lahuma e insinanagol ɓe ko ɗon allahumma ighfir laha biro makko allahumma ighfir lahu ben makko ma allahumma ighfir lahuma ɗum woni kamɓe ɗiɗo woni ɗiɗi wa infadu ahadihima e si'ingol ahadiji maɓɓe ma huwal ahad kon noon ahadi si'inteni alagoy gollugol ahadiji ɗi mawɓe maɓe golluno hiɗa anndi ɓen ma no foduno hajjoyay ɓe faati tawi moyen mum no woodi ɓe hajjoyaali yaha hunnanaɓe ndin ahadi hiɗa nande ɗon hari ben ma hino foda hino kamba darna nayi sina biro ma masalan mana ɓay pay ko miññira hu maɗa ko naday ko meeti e hunde kaari ma naday mo janngugol ma waɗay ɗum ɗo ma waɗay ɗum ɗo ananay noon ben ma hino foda ɗum ko wana noon biro ma immoɗa gollitira ɗiɗo fof muɗum embere ko wawɗa ko ɗum ɗo ni tataɓum ɗum wasilatu rahim e jokkagol enɗan allatiɗan la tusalu ɗan tawata jokkatanoke illa bihima sowona saabu maɓɓe kamɓe ɗiɗo masalan wono nene lama on kawraɓe ma e mama soroɓe ma ɗan enɗan ɗon ko jokkirte ko saabu biro ma ɓawo biro ma iwi si wattaka ili ɗan taƴay kono noon bappiraɓe ma e ɓe babiraɓe ma mawɗo ko ɓe ardayno ka mon ko saabu miñam maɓɓe kotto maɓɓe ɓen fatiki
joni son wattalili onon yahon ɗan ɗon kadi taƴay ko waɗa noon yaye mon hino hokkitiraka woɗɗi koɓe ardaynoga ko sabu hiwragol koto maɓɓe ma miñam maɓɓe onon kadi baba mon ko yarayno ɗon ton ko sabu baba mon nela on yahe ka yaye mon ma ɗowtelan ka yaye mon si woni noon baba en ma fatike ɓeeɗa arata onon kadi son wattalili on yahata ko ɗuni ɗan en ɗan fanda ɗan wa ikramu sadiqihima e teddingol jatiguiɓe maɓɓe ɓe rawahu Abu Dawuda hiɗa andi ko hombo e hombo wonno ko arayno ka bemma ko hombo arayno ñawlo ka bemma an kadi ko hombo bemma nelayno ma ka mu ñamande e toral ko hombo bemma ƴettayno goɗɗum waɗa e saku ma e poori hum jonnama ya naɓo a majjaka ɗum a fayaka ɗum wano ka saare ga hiɗa andi ko hombo e hombo bemma wowi voyasude ko appel ji hombo e hombo bemma wowi reservude e nder ñallal ngal hiɗa andi hiɗa sennidiri donc moƴƴoɗa e ɓeeɗo rawahu Abu Dawuda ko imam Abu Dawuda on ko filli hadis o non moƴƴagol e jatigiɓe be mum ɓen ɗum no fuɗɗi e neniraɓe ma ɓe annduɗa ɓen baba e ma no ɓurno yiɗude no ɓurno weldude e biro e muɗum donc ɗaɓe kono enen ko de contraire waɗete ila ka tawi baba on tigi maayi hande kadi kanko o wonti waliyon o wonti jongal le on dendanalngal sina biroɓe makko ɓe ben makko yiɗunoɓen ɓuuri biro makko toujours ɓe baba e makko yiɗunoɓen e hoore biro makko ɓen ko poocanteɓe to ɓen ko raɗeteɓe ɓen ko hippanteɓe guite ɓe yeete on sikkuno hande nde ñalande hewtata woni contraire wa an aishata ƴettama enene min aicha radiallahu anha qalat ɓe maki ma girtum min mi hirali ça fait aligoy mi siinali ala ahadin e dow hay goto min nisa nabi mimorde sonnaɓe nelaɗo ɓen sallah ah sallama ma girtu konko mi siini ala khadijati e nene khadija radiallahu anha wa ma ra'aytuha qattu ɗulle ha hande mi yaalimo nga son faami nene aicha maki sonnaɓe nelaɗo ɓen fop siniraɓe maɓɓe ɓen fop ala mo ɓe siini mo ɓe nawli ha hewtiti nene khadija e hoorele kamɓe nene khadija ɓe yiidali ha hande nene khadija faati few si nene aicha yomba kono noon ɓe siiniri fure konno ɓe nawliri fure walakin siko woni kana nelaɗo laati yuksiru dicre ha ɓe ɗuɗɗinayno wowlugol inde nene khadija wa rubbama dabiha shata hino heewi ko nelaɗo hirsayno dammel tumma yuqatti'u ha refti ɓe huttagil ɓe semdagil aada an tere geɓe tumma yabu'atu ha refti ɓe immina geɓal e dammingil fi sadiki khadija ɓe naɓa ɗum ka jatigiɓe nene khadija ɓe farubama qultu law heewi komi wiyanta nelaɗo ka allam yakun fi dunya imra'atan illa khadija an hiɗa wola fi khadija tun hiɗa yiiɗi khadija tun hay fi o maayi si goɗɗum sendama ɗo ayna ɗum ɗo ko geɓal khadija ngal naɓana jatigiɓe makko ɓe a sikkay hay goto ala ka hoore leydi ɗo si wona khadija fa yaqulu nelaɗo allah jaabo innaha no on kanat wa kanat o laatorike ni ko on laatinoke ko moƴƴuɗo ko fewuɗo ko nunɗuɗo ko yeɗɗuɗo ko yiɗuɗo lan ko mapaniɗo lan ko yurmeteɗo lan ko wallitotoɗo lan ko ɗum woni kanat wa kanat o laatorini mi mana o manta ɗon noon nene khadija ha nene aicha siina ɗon noon joni bi mana ɓe nawla ɗon fure on faami ka wa kana li latanilan noon min ha wa kana li latani kelan kadi min ha e makko wala ɗum ɓiɓɓe bi mana ko kanko kadi jibinanilam muttafaqun alayh nafoore jibino e hadis on nafoore goo aranere kon hadis on si woni ɓeygu ma maayi ma moodi ma maayi ma jatigijo ma maayi ko ya fillanomo moƴƴi ɗi o waɗaynoma ɗin tun suuɗa dendanangal bonɗi ɗi o waɗaynoma ɗin ay ɗo nelaɗo ko filli ɗo ko moƴƴi ɗin tun o laatike himo waɗanaynolan ko kanko kadi jiitanila ayi mo rekonisani ɗum nene khadija bon ɗin mon ɗum e nafoore kon e hadis on e jaka nelaɗo ko hon ɗum addi yoɓe huttu dammil ɓe hirsangil ɓe hutta ɓe immina geɓal nene khadija ngal ɓe jonne ɗum jatigiɓe nene khadija donc ko fi tun moƴƴagol e jatigiɓe ɓeygu maɓɓe ɓen joni noon so tawi woni ɓeɗo moƴƴike e jatigiɓe ɓeygu mum continue jatigi yagal ngal hakkude maɓɓe e on debbo ɓawole jatigi maɓɓe ko ɗum woni ɓeygu maɓɓe kamɓe nelaɗo fatike misikki haray ko kontingol jatigi yagal wongal hakkude bemma e goɗɗo ma biro ma e goɗɗo haray ko ngal awla ko ngal ɓuuri handude ma jatigi yagal wongal hakkude goɗɗo e moodi ma ɓawa moodi ma fatike
e ko nandita e ɗum. On faami ka ɗiɗo nafooriji fof muɗum hino e hadisi on muttafaqun alayh. haray na wasi ko hadisi on addira ko fi yurnagol suudu ne laaɗo annda ko hombo siinayno jaka noon ne ɓe ɓeygoli ne laaɗo ɓen kadi no nawlayno na on domaine naɓi en e hadisi on. wa fi riwayatin no ari fillaye wa in skoni kana laatike ne laaɗo la yadbahu shata ɓe hirsayno dammel fa yuhudi ɓe nelda fi khala'iliha e nder geɓe damminge fi khala'iliha e nder jaatigiɓe nene khadija ɓe min ha immorde dammingel ma yasa'u hunna konko wawata ɓe yonande mi mana nelaɗo no hirseno dammingel nelda ɗum ɗo khala'iliha ko jaatigiɓe nene khadija ɓe min ha immorde dammingel ma yasa'u hunna konko yajantaɓe a legoy nelaɗo ƴetta geɓe yonanayɗe ɓen rewɓe jaatigiɓe nene khadija naɓana ɓe. a fi riwayatin nare fillayego kana nelaɗo laatike ida dabaha shata si ɓe hirsi dammin yaqulɓe ma kay arsilu biha awa naɓa nela ɗum ɗo ila sdiqai khadija fade kan jaatigiɓe nene khadija ɓe. wa fi riwayatin nare fillaye qalat nene aicha maki istadanat halatu bintu khuwaylidi ukhtu khadijata ala rasulillah sallah sallam diisini no fi natugol kunkunu legoy oɗo sonnajo wi'eteɗo ni ko ɗum woni nene goto khadija ɓeygu nelaɗo o diisini no natugol kan nelaɗo fa arafa on sumati istadanu khadija fa arafa nelaɗo anditi directement istidana e konkande khadija nene khadija nden mi mana nelaɗo anditi kisan dunginande nene khadija no warrayno fartaha on say nelaɗo allah on welti fowti lidalika sabu ɗum noon mi mana ɓay nene goto nene khadija on ari konki directement nelaɗo weltori ndu konkandu fowtori enjoyni ndu konkandu saabu andutugol no ɓeygu maɓɓe konkirayno noon on faami fa kala nelaɗo maki allahumma ya an allah halatu bintu khuwaylid oɗo ko haalatu nene goto e oɗo ko haalatu ɓiɗɗo khuwaylid ni mi mana ko haalatu nene goto ɓeygu anni ɓawɗuha mako nene khadija on nene aicha on farta ha nelaɗo fowti huwa ɗum bil ha'i saabu haw on wa fil jam'i hino ari ka jam'u hawtindigol bayna sahihayn hakkunde selluɗe ɗen ɗiɗi lil humaydi saabu yettugol legoy o farta ko wiyete farta bil ayni saabu ayni o wa ma'anahu mana ihtamma be on so nelaɗo himmiri o yalegoy ɓe faala natugol o yangol wan anas ƴettama anas ibn malik radiallahu anhu qala o maki harajtu mi yaltuno ma'a jarir ibn abdillahi albajaliyi radiallahu anhu fi safarin e nder voyage fa kana o laati yahdumuni himo kurkotonolan fa qultu lahum innanimo la tafal wota huuɗum de fa qala inni min qad ra'aytu mi yi al ansar ansariyankoɓen tasnaw heɓe gollanayno bi rasulillahi nelaɗo sallah sallam shay'an goɗɗum alaytu mi yeli noon ala nafsi e dow hoore am min kadi allah asbaha wonde nde mi wondata ahadan hay e goto min maɓɓe illa khadamtuhu sonami kurkattomo muttafaqun alayh afwan fa kana o laati yahdumuni himo kurkanola na himo kurkola o wi mi laatike mi wondi e mo kurkanola min ni mono ta huuɗum nde an ko yani wo ko an huwantalan on say on no wi mi yii ansariyankoɓe madina hiɓe kurkanano nelaɗo min kadi mi yeeli mi wondata goɗɗo e maɓɓe kamɓe ansariyankoɓe min kadi sonami kurkantomo anda son faami donc haray ɗum ɗo fof on andi ko waɗiri ɗum ɗo ko saabu jaatigui yagal nelaɗo ngal ko nelaɗo welduduno kon e ansariyankoɓen ha tawi ansariyankoɓen kurkanto nelaɗo ko woni kurkitorade ɓeɗo kadi toujours ko jokkagol jaatiguiɓe giɗo makko on ɗum woni nelaɗo meɗen mouhammadou sallah sallam kala mo welduduɗa ma kala mo siɗɗuduɗa tawi o walike o maayi kala jaatiguiɓe ɓeɗo jaatiguiɓe oɗo ɓe tawata ko welduduno e maɓɓe ko hoore alqur'ana e sunna wona e hoore nguy ka ɓe weldi naka baaru beere ɓe andidiri wona ka baar zina ɓe weldi wona ka kala ka boni woni ko ɓe andidiri haray no waɗɗima jokkagol e oɗo ko jokkotoɗa kon e oɗo haray ɗum no wayi wasi tawi hiɗa jokkade oɗo mawɗo ma faatiɗo
ma ɗum oɗon jatigijo ma on faami kare ko ɗo woni ko e baabu karande on lanne hara yiltoɗe rewtoɗen ɗum ɗo kadi musidɓe julɓe ha faamen ɗum ɗo kadi wondude e gollitirgol si feƴƴen kala ko faaminaki no ɗo numéro téléphone ji ɗin 628 60 53 09 657 même numéro 631 même numéro sotelgi kadi on waɗay ɗum kadi même numéro ka email kadi no woodi Elaji Abdoulaye Kala @yahoo.fr ka Facebook toon kadi en wawa humpondirde toon bi idinillah wallahu a'la wa a'lam.